Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman. So hari ni aku bawa korang ke Manhattan Fish Market. So aku order 2 air mocktails ni, satu Gummy Bear, satu Brooklyn Sunset. So aku try Brooklyn Sunset dulu. So basically rasa Brooklyn Sunset ni rasa dia macam air mango cordial yang dicampurkan dengan air soda or Sprite, something like that. So kau akan dapat rasa Brooklyn Sunset ni, which is very, dia rasa carbonated drink yang masam. While Gummy Bear pula memang rasa dia seakan-akan macam Gummy Bear yang dicairkan campur pula dengan Sprite juga, or soda lah. So basically it's both of them macam sparkling juice lah basically. Okay, so ini aku order the Manhattan Fish and Chip Dory, satu original dan satu spicy lah. Okay, so aku tak sangka fish and chip pun boleh buat original spicy kan. So kita try dulu dia punya fries, and kalau kau tengok dia punya fries ni, aku suka cutting fries dia tu. Pada aku bagus dia buat macam tu, sebab dia buat very tebal, very thick. So bila kita makan tu lebih mengenyangkan, dan potato dia tu dimasak dengan baik lah. Okay, so and it's well seasoned, so sedap lah dia punya fries tu. Okay, nothing much untuk cakap. While dia punya fish and chip dory dia ni, okay, yang ni aku try dia punya spicy, yang spicy punya version. And kalau kau tengok kat sini pun, dia bila aku potong tu dia terus bercerai pada badan. So memang very, dia punya isi ikan dia tu memang sangat-sangat very very soft, very tender, and easy to eat lah. And bila aku makan, I never thought that fish and chip would work if you make it spicy. Faham tak? Aku tak pernah terfikir yang fish and chip ni boleh dibuat spicy. Dan bila Manhattan Fish Market buat, benda tu menjadi sedap. Sebab dia punya spiciness tu datang daripada batter yang salut ikan tu kat luar. While isi ikan tu macam biasalah, very soft lah kan. Isi ikan selalunya kalau dimasak dengan baik, dia akan senang hancur kan. So senang macam masuk tak sampai 2 kunyahan pun dah cair dalam mulut kau. So memang sedap lah. Pada aku memang sedap. Campur pula aku cicah dia punya not sure mayonnaise ke dia punya tartar sauce tu kan. Sedap lah. Tartar sauce dia pun cukup likat, sedap lah. Ini mushroom soup dia, and I would say mushroom soup dia okay. Tapi okay, kalau nak bandingkan dengan Pizza Hut, tak boleh nak lawan lah sebenarnya. Sebab Pizza Hut punya is better lah. Yang ni rasa meh sikit. Okay, so untuk the Manhattan Fish Market punya fish and chip, definitely no doubt lah kan. Sebab nama pun Manhattan Fish Market, so definitely dia punya specialty is dia punya fish and chip lah. So kalau dia fail kat situ, basically dia fail kat dia punya niche, aku rasa kedai dia takkan bertahan lama macam sekarang lah. Sebab aku pernah makan Manhattan Fish Market ni dulu. Okay, cuma aku tak biasa pergi, jarang pergilah. Sebab maybe sebab dia punya, because of the price range lah sebenarnya kan. Tapi I would say it's arguably one of the best fish and chip yang kau boleh dapat dekat Malaysia ni is from the Manhattan Fish Market lah. I would say like that lah kan. Macam tempat lain pun fish and chip dia sedap, tapi Manhattan Fish Market punya fish and chip ni, it's different lah. It's another level of tahu, maybe cooking style, I'm not sure lah kan. Macam mana dia buat fish and chip dia tu rasa lebih sedap, macam tu lah kot. Maybe dia punya batter, I'm not sure lah kan. Tapi sedap lah. I would say penggemar fish and chip definitely should go and try Manhattan Fish Market kalau korang tak pernah try. Okay, so aku rasa of course rating untuk Manhattan Fish Market, sebenarnya Manhattan Fish Market ni dia akan jadi berbaloi kalau dia buat promo. Sebab kadang-kadang promo dia tu, macam yang aku pergi hari ni pun sebenarnya ada promo dalam RM16, RM17 macam tu. So memang bunyi macam mahal, tapi sebenarnya itu murah untuk Manhattan Fish Market. Sebab harga dia yang biasa boleh cecah puluh-puluh, 20, 30. So belas-belas tu cukup murah lah. Kalau kau jangan bandingkan dengan western western restoran yang lain. Sebab ialah western restoran yang lain 12, 13 dah dapat fish and chip kan. Tapi kau bayar dia punya experience lah basically. Aku rasa macam tu lah. So I will give a rating of 8 out of 10 untuk Manhattan Fish Market. I would not give it higher sebab maybe sebab dia punya price range lah basically. So yeah, aku rasa itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.